ahantu hari kubera match hagomba kuba hari n'icyo kurya. Ni ukuvuga ngo hagomba kuba hari n'icyo kurya. Hari ahantu mubona aba bakunda inyama, ni ukuvuga ngo barareba match ariko banarya. Barareba match ariko banarya ku byokezo bigiye bitandukanye. Ahangaha Kihira, uyu nyine ni wo muco w'abakongomani, kureba match banarya. Mu by'ukuri kabisa ibintu bimeze neza cyane, ibintu bimeze neza cyane mu by'ukuri. Ahangaha aho kuri Tata Bauma, kuri Tata Bauma mu by'ukuri rero hano Sake, aho AFC M23 n'ubundi yoroganije tournoi de la paix cyangwa se irushanwa ry'igikombe cy'amahoro, aho mu by'ukuri rero ibintu bimeze neza cyane. Ahangaha Sake, abantu baribaza hano hantu hari umwotsi hari iki? Hano ni ukuvuga ngo kuri stade bahazanye icyo bita icyokezo. Kuri stade bahazanye icyo bita icyokezo. Abamotari ni benshi ndetse n'abandi bantu bagiye batandukanye mu by'ukuri, aho abafana ba ikipe bita Isan ndetse n'iyo bita DC Kihira nabo ari benshi ahangaha kuri stade. Gusa cyo cya mbere kirangiye DC Kihira ifite igitego kimwe ku busa bwa Isan. Ni ukuvuga ngo rero M23 kugira ngo isekirize ahangaha yazanye icyo bita local defense. Abo mubona nabo bita local defense, AFC M23 yazanye kugira ngo ishobore gusekiriza ahangaha Sake, kuko ibintu byari byarabaye shambaride. Wazalendo bicaga abantu umunsi ku munsi, Wazalendo barasaga abantu umunsi ku munsi, ba chef de localité barapfuye, ariko nibura magingo aya ngaha rero nyuma yaho bashyiriyeho izi local defense, ubona ko umutekano umaze kugaruka. Aha ngaha hari abayobozi bagiye batandukanye ba FCM 23, abayobozi bagiye batandukanye ba FCM 23 baranga kuri Tata Bauma. Icyokezo ahangaha bari gukora akazi, ahangaha icyokezo kiri gukora akazi mu by'ukuri. Ubona ko abantu ni benshi cyane, abantu ni benshi cyane. Aho ngaho ni muremure, urabona uburyo abantu bahagaze. Bino bintu bisaba ubwitange. Ibaze ubu ngubu tukaba tuje Masisi, tumaze iminsi tutaryama, abantu badukurikiye muzi ibyo tumazemo iminsi, ukibaza ngo ibi bintu si urukundo se? Ibi bintu ni urukundo, ibi bintu dukora ni urukundo mu by'ukuri. Rero byo kuvuga ngo irushanwa rirabaye, tuze tubereke irushanwa, tujye inyuma stade. Ahangaha ndi hano inyuma y'iki kibuga, ahari imbaga abantu benshi baje kureba match. Ni ukuvuga ngo ekipe itwara igikombe irabona amadolari 400, iya kabiri ibona amadolari 200, ariko iya mbere iratwara n'igikombe. Mu gihe ekipe ya kabiri ibona amadolari 200 na Varese n'umupira. Iya mbere igatwara amadolari 400 igahabwa Varese ndetse n'igikombe. DC Gihira nyine muri Kongo nuko bimenyera baba bacuruza, ariko ninkubwira ngo imbaga y'abasirikare bakina nguvu bari ahangaha ni benshi cyane, amamoto ni menshi cyane, ibintu byose mu by'ukuri ubona ko ahangaha ibintu bimeze neza cyane. Hano hari abayobozi bagiye batandukanye, abakuru b'ingabo. Ivumbi ryabaye ryinshi, ivumbi ryabaye ryinshi kabisa. Amaburushete ahangaha baba bagura. Ona hizi brushete ni brushete gani?
Broshete ya ngombe. Ya ngombe. Hii ni ngombe? Ngombe mzee. Hii broshete ni ngombe? Ni ngombe pia ni binadamu wao. Msiende mbele ya kamera. Msiende mbele. Hii nauza ngapi? 500 francs. Hii nyama ni 500 francs, 500. Lakini hii haiko ngombe. Nyama ya ngombe. Hii ni nini? Hii ni sosi. Tunatia sauce na chumvi na limao. Hii ni ngombe. Sasa na zile zenye biko wanachoma ni ngombe. Ngombe na hii ni chumvi. Ngombe na hii ni chumvi, ngombe na nyama. Na pima. Nibauzia hii muichangie. Msigombane. Ni ngombe nyama. Hapana. Nyama ngombe. Nyama ngombe. Sasa mko bashabiki wa ekipe gani? Mimi tuko bashabiki wa Isani. Mtoke mbele ya kamera. Muko Isani, si tuko wafanye wa Isani. Wote watie. Tuko wafanye wa Isani. Yeye mko wafanye? Watoto wa Isani yenye napigiwa. Lakini tungali na imani. Wote wafanye wa Mapanara ni Kira. Kira ndio Mapanara hapo. Rudisha. Simina bauzia. Lakini akose ni nyama ya imbwa. Ni nyama ngombe. Ni nyama ngombe sasa ilikuwa ishakaukia kumoto. Ilishakaukia kumoto. Beti sogea. Mtoke mjia. Wewe chako kamera. Wewe kamera kwa. Ona. Huko nachomea ngapi? 500. Wapi 500? Hapa ni kiwango 500. Beti wewe kwenye kuna kamera. Huyu kamata hizi franc. Huyu kampatie ona. Sawa nitamupa. Utaikula. Mupatie. Pilipili. Ninapima tu. Wewe tia kwanza, tia pima. Wewe kamera kwanza. Tia pima, mtilie mingi. Wewe kamera usiwaze kubia nyama leta. Hii ni seksa. Hii nyama ni seksa. Lakini hii haiko ngombe. Ni nyama ya ngombe hii. Angalia mafuta. Tunatia sauce. Hii yote ni sauce ya mafuta chini. Hii ni nini? Ona hii ni nini? Konero. Konero ndio nini? Mapumbu ya ngombe. Hapana. Hii ni mapumbu ya ngombe. Wanaikulaka. Hii inauza ngapi mapumbu? 2000 francs. Bwana iko sama mapumbu ya chigushu. Ni mapumbu ya ngombe. Hii ni mapumbu ya ngombe. Yes, nakundi wa TV wacu. Unaona? Lakini ona, mbona mmeamua kukuya kuchuruzia hapo? Ndio clientele. Ndio clientele juko watu ya mingi. Watu ya mingi. Sio machi. Lakini habari ya kujisha huko mshabiki wa ekipe gani? Wa DC. Hapana, lakini mbona nyie wote mnashikia kudese? Mimi niko fanya wa DC Kira. Muko mnashifichika mumamburi wa dese? Wa DC Kira. Nani ndio wataganye? Ushindi ndani naendelea, mpira ndani naendelea kwa sababu wataganye. Mimi tunapiga Isani 1-0. Lakini kuhusu security hapa, security iko bien sana. Kuhusu M23 tunaifurahia sana. Ndio imeorganize champion. Tunaniambia ni kweli. Yes, ahangaha rero ni kuri Stade Tata Bauma. Tata Bauma. Desegira ikaba itwaye igikombe. Desegira ikaba itwaye igikombe.
Kihira ikaba itwaye igikombe, ikaba itwaye igikombe, igitwaye iyo bita Nissan. Ibyishimo ni byinshi ku bafana ba DC Kihira, ibyishimo ni byinshi ku bafana ba DC Kihira, ibyishimo ni byinshi ku bafana ba DC Kihira. Igitego kimwe ku busa, abafana ni benshi, ibyishimo ni byinshi ku bafana ba DC Kihira. Stade imekuwa bule, stade imefrika, stade abafana ba DC Kihira ku mamoto muri stade. Ay la 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 la. DC Kihira, DC Kihira koza gashya. Dore ngaha nuko nyine ubundi izi nizo match bavuga, izi nizo match bakubwira, match z'abaturage. Barimo barakura abantu mu kibuga, barimo barakura abantu mu kibuga kabisa, barimo barakura abantu mu kibuga kabisa. DC Kihira, félicitations, félicitations kabisa kuri DC Kihira, mashabiki wa DC Kihira, DC Kihira, yes, turi muri territoire ya Masisi, mashabiki wa DC Kihira ubona ko bishimye cyane, mu by'ukuri ubona ko bishimye cyane. Abafana ba DC Kihira ku mamoto muri stade ubona ko bishimye mu by'ukuri. Ibyishimo ni byinshi cyane kuri DC Kihira. Ivumbi ni ryinshi. Intare za Sarambwe zazanye umutekano kabisa, intare za Sarambwe zazanye icyo bita umutekano. Uri umufana w'ekipe? Bana bachezea bie. Mchezo yenye iko ya maana sana. Felicitation. AFC M23 organize mchezo ya maana. Nashukuru sana. Aya njoo nisikia komentari ya Kinyarwanda. Komentari ya Kinyarwanda ndio vizuri kama ni amani. Kazi ya amani msogelee na amani. Mimi niko hapa, niko fan wa DC Kihira. Tunaikala ndio. 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 Ndio mtu wa DC Kihira. Hiyo kipi yote tutapiga sisi. Tuna msala watu. Sasa mtagonga. Ana leo. DC Kihira. Stade Kipala, anaitwa Kipala. Kipala habari? Wewe njuri shinda goli? Ndio. Huyu ushindi mnaipokea namna gani? Tunafurahia sana kupiga washabana. Kupiga bambanda, tunapiga bambanda. Mnapiga bambandeni? Mnababeba kombe na $400 bitabasaidia nini? Ile ni wetu tutavifanyisha sipeki. Okay. Mwara kuri Kivu iwacu. Kivu iwacu. None mugira urwego rw'imikino ryari? Kubera iki? Wumvisha tubizi, wumvisha tutabizi. Wumvise muri abahanga ko ngiye mudakurikirana urwego rw'imikino. Urugi wacu ni Mushaki. Iwanyu ni Mushaki? Ni Mushaki. Rero nakumvise kuno ari kogeze. Amazina yawe bakwita? Nitwa Jean Paul. Jean Paul. Nkora kuri chaîne ya YouTube yitwa Kivu iwacu. Yeah. Wumvisha ijwi rimeze fresh? Wumvisha ubizi kabisa. Twabikora? Twageye dukurikirana abanyamakuru benshi baba ku maradiyo bo mu Rwanda. Ngo nawe numvise uri mwabo, baramenya izina ryawe. Sante kabisa ndagushimira. Okay. Kwa timu ya Isani. Et d'ailleurs, c'est parmi les anciennes équipes. Union sportive des Anges Noirs,
yenyewe iliweza kujitahidi na kufika hapa kwa hii final. Nabo ni wanaume, haikukuwa mwepesi na haiko mwepesi kuweza kuangalia timu sawa vile Ulsan